Kraljica Elizabeta I preminula je juče u 97. godini, kao najdugovečnija britanska kraljica i najstariji monarh na svetu. Novi britanski kralj je Charles, čovjek koji je najduže čekao na tron u istoriji monarhije stare 1000 godina i nosit će titulu Charles III. Građani u Londonu i dalje polažu cveće ispred Buckinghamske pelit, a na billboardima širom grada ispisane su poruke saučešća i postavljeni Elizabetini portreti. Dnevni listovi su na naslovnim stranama objavili posvete kraljici. Slične scene dešavaju se i ispred kraljičinog doma u zamku Windsor. Ispred Buckinghamske pelit je kolona crnih taksija, čime se odaje počast kraljici. Britanski kralj Charles obratit će se danas ožalošćenoj naciji posle smrti svoje majke kraljice Elizabete II. Charles će se vratiti iz Škotske u London sa suprugom Camillom, sastaće se sa premijerkom Liz Truss i potom se obratiti naciji putem televizije, a bit će upriličena i počasna topovska paljba. Od novog lica na novčanicama i poštanskim markama do teksta himne. Britanija će doživjeti neke promjene nakon smrti kraljice Elizabete i stupanja na presto njenog sina Charlesa III. Tako će se reći britanske himne, koje datiraju iz 18. veka, promeniti pa će sada umjesto Bože čuvaj kraljicu glasiti u Bože čuvaj kralja.